Tamam. So is it a 5? 내가 말을 듣고 나서? 아, 그거는 방송을 느끼는 사람이 많아요. 아, 네. Jika hari saja nih, kalian mau kalian ini.
Ben ne balığım ne de kukla balığıyım. Ben sadece kuklayım demiş. Dur. Tamam. Ne okuyor da? Ne demiş? Ne? Anlattıysa. Konuşsa anlattı. Is it like a thing? It's true.
So is it a five?
If you want to get to it, you see Yan. Yan. Yeah. Right.
80년 된 거. Nadine. Ayo. Yeah, people like that. Iya, ini